Ndabahaye mwaramutse mwese canke mwiriwe bivanye naho buri umwe aherereye banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri mbonesha kure mwe rudende bashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano politike ubanye n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turi mu gitondo cya kare kuri umunsi wa gatatu w'indwi kwigerekerezo ry'umunani gitugutu 2025 aho tugiye kurabira hamwe biriko biragenda vyibonekeza mu buseruko bwa leta iharanira intwaro rusange ya Kongo n'imirwano ikomeye ndetse yamaze gufata urundi rwego mu buseruko bw'iki gihugu. Biro bikabikurikira bimaze iminsi bigenda vyibonekeza bikabihura kandi neza n'imyiteguro idasanzwe ikomeje kugenda igaragara yaba mu bice bigenzurwa na M23 ndetse n'ibice bigenzurwa na leta ya Kongo FARDC. Kugeza ubu kandi biratangazwa ndetse biranemezwa ko umubare munini w'abasirikare bamaze kuzanwa bari bamaze igihe bari guhabwa imyitozo ikomeye. Ni mu gihe kandi muri aya makuru turi buze kubabwira kuri dosiye ikomeye y'umuhungu wa Kisekedi Chilombo ukurikirana nko kwica umuntu, hakaba ari gutangwa miliyoni zirenga 29 z'amanyarwanda kugira ngo bigirwe ibanga. Mu Burundi turaza kubabwira ko Agatorwasa wahoze ari umushikiranganje wa mbere kuri ubu ari mu bibazo bikomeye, aho bitangazwa ko amagara ye ageramiwe, aho bivugwa ko abona umuntu akikanga. Turaza kuzinjiramo turebe uko iyi dosiye y'uyu mugabo wagize ijambo rikomeye mu gihugu cy'u Burundi ihagaze. Turaza kandi no kureba uko urugamba ruri kugenda rutegurwa mu misozi ndetse no mu bibaya, aho bitangazwa ko kuri ubu bamwe mu baturage batangiye kuzinga utwabo bakaba bari guteganya guhunga bitewe n'ibyo bari kugenda bibonera. Turabwira ibiri kubera mu Cibitoki, Rutana, Makamba. Turaza kandi kwabwira ibijyanye na za heavy machine gun zazanwe. Turaza kandi kwabwira ibijyanye na terari ziri kugenda zubakwa mu bice bitandukanye, ndetse turaza no kujya muri milisia turebe uko abacancuro bahagaze. Turabwira kandi deployment igamije gukaza umutekano mu bice byitwa Rumonge n'itwa Nyanza Lake, turebe biriko biragenda biba. Turaza kandi no kubabwira amakuru akomeye ibiri kugenda bigaragara mu bice bitandukanye. Banywanyi muze tubane kuri page ikomeye yanditse amakuru aremereye arabana n'umutekano politike ubanye n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Muri amakuru kandi turaza kwakira n'umutamuza kutubwira ibiri kubera mu bice bitandukanye kuri tere, oraza kutubwira ibiri kubera Mwenga wa Rungu n'andi hatandukanye. Tukaza kandi kwabwira mu buryo bw'irambo ibijyanye nuko kuri ubu ngubu bitangazwa ndetse bivugwa ko M23 ishaka kwigarura ibice byinshi bya Mwenga, ariko urugamba rukaba rwaje gukomera. FDNB ndetse na FARDC bababera ibamba, ibyatumye ibitero bisubira inyuma nkuko biriko biragenda bigaragara. Ariko hagati aho rero bikaba rero bivugwa ko ubu ibintu biri kugenda bimera neza nyuma yuko RDF yakiriye umusirikare wayo warufungiye mu gihugu cy'u Burundi. Biro ndetse n'ibindi nibyo tugiye kuramvura. Wowe cyusabwa nta kindi tushonda sabone ntuzongere gucika ukundi n'amakuru ndetse n'ibiganiro tubategurira ngaha. Ni munyemerera amakuru yacu tuyahere kubijyanye n'imyiteguro ikomeye izindutse muri iki gitondo, mbere ko turi buze kwakira umutama tubwira n'ibindi biriko biragenda biboneka. Ni mu gitondo cya kare kuri uyu wa gatatu w'indwi kwigenekerezo ry'umunani gitugutu 2025 ahagana ku isaha ya saa 8 z'ijoro mu gitondo nibwo ingabo z'u Burundi FDNB zatangiye kohereza umutwe munini w'abasirikare renforcement unité, ingabo zunganiriza zari ziri ku rugamba mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo nyuma yuko imirwano ikaze hagati y'ihuriro rya AFC n'ingabo za FARDC ikomeje gufata indi ntera mu mashyamba yitwa Shabunda no mu majyepfo ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru yize watugeraho twabonye aragaragaza ko deployment yakozwe yatangijwe rero mu masaha ya kare ubwo imitwe itandukanye FDNB yavaga mu birindiro bikomeye bari bafite mu bice byegereye Uvira. Ubuye kandi uvuga ko hari abandi basirikare beretse kwinjira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ubaturutse Cibitoki, Rutana n'ayitwa Makamba bajya mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu kiswe defensive ligne
mu turere twitwa Kibanda, Mangabo, ahitwa Rubimba, ahitwa Rutunkuru, aho imirwano ikomeye ikomeje kugenda yiyongera ku gitigira intangere nk'uko abatuye muri aka gace ka Minembwe babibwiye itangazamakuru. Imirwano ikaba yaratangiye kuva ku wa mbere, aho urusaku rw'imbunda ziremereye heavy machine guns na za mortars, ibisaso byagiye byoherezwa n'imbunda ziremereye byagiye bigera mu bice bitandukanye. Ni mu gihe rero abarashisha imbunda ndende zikomeje kugenda zigaragara ubwumvikane cyane cyane mu ishyamba ryitwa Kibanda, Mangabo. Abasirikare ba FC MRDP barashinjwa ko baragabye ibitero offensive attack mu duce twa Shabunda bakoresheje artillery support kugira ngo babashe kuba bakagura ibirindiro by'aho bagenzura. Ku rundi ruhande rwa FARDC nayo yohereje imitwe igizwe na komanda unité, ingabo zihuriweho zirwana mu bihe bikomeye ndetse n'abarwanyi b'itsinda rya Wazalendo ndetse kugira ngo babashe gukumira AFC. Ariko amakuru aravuga ko bahuye n'imbogamizi zikomeye bitewe n'uko umutwe uzi neza amashyamba y'ako karere kandi bari bafite intwaro zigezweho kandi ziremereye. FDN biravuga ko deployment yayo igamije gukomeza umutekano w'imbibi z'u Burundi, kuko iyo mirwano iri cyafi cyane y'uduce tugenzurwa n'igisirikare cy'u Burundi mu Burundi, harimo Rumonge, Nyanza Rake. Ariko rero impungenge zirahari kuko impuguke mu by'umutekano ziravuga ko iyo troop muvoma igamije kandi kugenzura aho AFC MRDP ikomeje kwagura ububasha bwayo mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Umwe mu basirikare batashatse ko amazina yatangazwa bw'itangazamakuru ati FDN biri gukora preventive operation yo kwirinda igitero gishobora kubatera kugira ngo bataza kuba bagubwa gitumo, kuko biragaragara ko imirwano iri gusatira igihugu cyabo. Yakomeje agira ati turimo kohereza abasirikare bafite combat experience kandi bafite night vision devices, ibikoresho bafasha kureba nijoro kugira ngo bahagarike uwo mutwe ushobora kuba wakinjira mu bindi bice. Amakuru akomeje gutangwa n'abasirikare yerekana ko kuva mu kwezi guheze kw'icyenda kugeza amagingo ayo AFC M23 MRDP bamaze kuba bakongera abasirikare bayo mu bice bitandukanye na FARDC, ariko baje kuba bakora poor leadership n'ibibazo byo kutishyurwa neza. Mu mpera z'ukwezi guheze umutwe wabohoje uduce twitwacurwe ahitwa Murambura, ahitwa Rumbimbi, ubu ukaba urimo gucukura defensive tranche ndetse ukanashyiraho observation poste mu mashyamba yitwa Shabunda. Ni agace gafatwa nk'ingenzi cyane kuko gahuza inzira ziva Uvira zigana Mwenga ndetse n'Imaniema, bigatuma uwo mutwe ushobora kugera mu miji minini mu gihe cya supply line yaba yamaze kuba cut off, bagakomeza kuba barwana mu buryo budasanzwe. Uko rero bakurikiranira hafi biba bariko baragenda babitangaza bakagaragaza ko ibikomeje kugenda bikorwa byose bifite aho bihuriye n'ibimaze kugenda bigaragara. Abaturage batuye muri ibice muhamya batanze, umwe yagize ati tumaze iminsi 5 tudasinzira, amasasa araturuka umunsi wose, twabonye imodoka za gisirikare zambaye camouflage, imyambaro ituma batagaragara neza mu mashyamba zerekeza mu majyepfo ahari indege nto za reconnaissance drone nk'uko biri kugenda bigaragara. Abaturage benshi kuri ubu bamaze guhungira mu bice byitwa Rurenge na Intobwe, abandi bakambitse hafi y'umugezi wa Elira aho bategereje imfashanyo n'inzego za Loni nk'uko biriko biragenda bigaragara. Abasasanguzi mu by'umutekano baravuga ko niba AFC MRDP twirwaneho barabashije gufasha Shabunda yose bibahereza strategy avantage izatuma babasha kugenzura Kivu y'Amajyepfo yose ndetse bagafungura inzira zigera mu misozi ya Fizi no mu mijyi ya Uvira. Umusasanguzi umwe mu mutwe w'abasirikare bahoze muri MONUSCO yagize ati iyo Shabandu iguye mu maboko ya AFC MRDP bivuze ko FARDC izabikizwe muri defensive posteri kandi bizatuma ihungabana mu kwigwizaho ibikoresho bihagarara, n'icyicaro cya gisirikare kizagaragaza impinduka zikomeye mu murongo w'intambara.
muri iki gihe rero imirwano ikomeje gukaza umurego. FDN biri gukora strategie renforcement, kongera ingabo mu buryo bw'imirongo y'ubuyobozi kugira ngo irebe uko yafasha mu gukumira iyi ntambara yambuka imipaka. Kugeza ubu battle front urubuga ruri hagati ya Shabondo na Mwenga wa Rungu, ariko abasasanguzi baravuga ko mu minsi mikiri imbere ashobora kumvikana andi makuru akomeye, ndetse ashobora no kuba afite aho ahuriye n'ihungabana ry'umutekano, kuko hari ibimenyetso bifatika bigaragaza ko umutekano uri kugenda uba ikibazo gikomeye cyane. Kwavugwa i Burundi, turabwira ko General Alain Guillaume Bunyoni ubwe ngo ubuzima bwe bwabugeze mu kaga, kuko ubu afite ikibazo gikomeye cy'agahinda gakabije. Ibi bikaba bitangazwa na Pacifique Rininazwe, impirimbanyi y'uburenganzira bwa muntu mu gihugu cy'u Burundi. Amakuru ari guturuka mu Burundi aratangaza ko wahoze ari umushikiranganje wa mbere w'u Burundi Gervais Bunyoni ufungiye muri gereza ya Gitega, amagara ye yabatifashe neza mu buryo ngo kuko kuri ubu atakivuga, ndetse afite ikibazo gikomeye cyo kutabona neza. Petero Claver Mbonimpa, umukuru w'ishyirahamwe rirengera uburenganzira bwa muntu APROH, yaraye atangaje ko ubuzima bwo mu mutwe bwa General Alain Guillaume Bunyoni bwifashe nabi, ngo bimeze nkaho Bunyoni bagiye kumureba bamujyanye mu ishyamba, nkuko rero biriko biragenda bigaragara. Biravuga ko kuri ubu rero ubuzima bwe butameze neza, afite ibibazo bijyanye n'amagara, kuko rero uyu akomeza kugenda bisigura akagaragaza ko ibintu bitameze neza. Umuganga wamukoreye isuzuma yemeza ko Bunyoni ageze habi mu bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe, icyo bita distress physiologique cyase conque profonde. Nkuko bigaragara, General Bunyoni afunzwe kuva muri 2023 ashinjwa ubugambanyi, akabaho afungiwe afite icyumba cye bwite, aho bivuga ko atemerewe kubonana n'izindi mfungwa. Umugore we n'umwana we bemerewe kumusura kabiri mu ndwi gusa. Bavuga ko hari hashize bavugana hari ushinzwe umutekano ubahagaze hejuru kubera ikibazo cy'amavuta y'imodoka. Umuryango we waba usigaye umugeraho kabiri mu kwezi. General Alain Guillaume Bunyoni na President Ndayishimiye baranzwe n'ubushuti bukomeye, ku buryo ubwo Ndayishimiye yajyaga ku butegetsi we na Bunyoni batangije icyo bise leta mvyeyi, ndetse ishingiye ku masengesho. Uku kwezi kwa buki ntikwateye kabiri, bitewe nuko Bunyoni yaje gukekwaho gushaka guhirika ubutegetsi bwa President Evariste Ndayishimiye, bikaba rero byaraje kumuviramo kuba yagira n'urwango rukomeye na Bunyoni. Reka dukomeze n'aya makuru tujye mu bibanyi n'amakungu, aho umusirikare w'ingabo z'u Rwanda Serija Sadike Emmanuel wari umaze igihe afungiwe mu gihugu cy'u Burundi yamaze kurekurwa, akaba yakiriwe n'u Rwanda. Nkuko bizatangajwe n'umuvugizi w'igisoda cy'u Rwanda Brigadier General Ronald Rwivanga, yemeje ko umusirikare yarikuwe kandi akagezwa mu gihugu cye, aho yagize ati yagarutse bamuzanye. Sergeant Sadiki yarafunzwe nyuma yo kwambuka umupaka wa Gasenyi Nemba ujya mu Burundi atabigambiriye, nkuko byari byatangajwe mu itangazo RDF ryo kwigenekerezo ya 24 ukwezi kw'icyenda 2025. Sadiki yarafunzwe, bikaba rero ari ibintu kuri ubu byari byagiye bivugwa ko bigiye gukurikiranwa, ariko bikaba byarangiye ikibazo kibonewe igisubizo. Itangazo ryavugaga ko ubwo yambukaga yahise atabwa muri yombi n'igipolisi cy'u Burundi, afungiwe kuri station ya polisi ya Kirundo muri komine Busoni mu ntara ya Butanyerera. RDF yatangaje ko izakoresha inzira za diplomasi mu gukorana n'ubutegetsi bw'u Burundi kugira ngo uwo musirikare asubizwe mu gihugu. Bikaba rero byagezweho nkuko rero byamaze kwemezwa n'uruhande rw'u Rwanda. Dukomeje n'amakuru, ni munyemere tujye ku makuru akomeye akomeje kugenda avugwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyane cyane ku mbuga ngurukana bumenyi, avuga ku bijyanye na dosiye y'umuhungu wa Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo uvugwa kuba yarishe umuntu. Kuri ubu bakaba batangiye gahunda zo gutanga amafaranga kugira ngo bihishurirwe. Amakuru ari guturuka muri Repubulika na Demokarasi ya Kongo aravuga ko umuryango wa Perezida Tshisekedi uri gutanga miliyoni 20,000 by'amadolari kugira ngo umuryango w'umukozi wo muri kabyiniro uheruka kuraswa n'umuhungu we agapfa uceceke.
nk'ubigira ibintu bikomeye. Hari kuwa gatandatu w'indwi iheze nibwo Anthony Kisekedi usanzwe ari umuhungu wa Perezida Kisekedi yarekuriye urufaya rw'amasasu mu kabyiniro kitwa Novo gaherereye mu komine ya Gombe mu gisagara cya Kinshasa. Amakuru avuga ko ako kabyiniro yasanzwe kari gasanzwe ari ak'umuhungu wa Bahati Rukwebo wahoze ari perezida wa Sena ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Umunyamakuru Steve Wembe abinyujije ku rubuga rwa X yatangaje ko Anthony Kisekedi akunze kwita igikomangoma cya Kongo yateje imvuru muri ako kabyiniro nyuma yo guhahuriramo n'inkumi bahoze bakundana iri kumwe n'undi mugabo. Uyu muhungu wa Perezida Kisekedi ubwo ngo yarekuraga urufaya rw'amasasu. Amakuru yavugaga ko byarangiye umwe mu bakozi bo muri ako kabari ahasize ubuzima. Nkuko rero abakurikiranira hafi babivuga, biravuga ko rero byaje kurangira nabi, byaje kuba bizaba ikibazo gikomeye. Kuri ubu rero akaba batangiye gahunda yo kugira ngo batange amafaranga uyu ntibibashe kuba byavugwa cyane. Wembi uri mu banyamakuru bakomeye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aravuga ko kuri umuryango wa Kisekedi uri gutanga kuwa nyakwigendera barirwa mu 20 by'amadolari ngo uceceke uruce urumire. Reka twakire umutama tubwire n'ibindi. Ndagira ngo tubwire Uvira byifashe gute kuri uyu wa Mungu? Navuga kuri uyu wa Mungu situation nakubwira yuko ikomeje kugenda irushaho kuba mbi cyane. Yego. Kubera ko ubwo yaba ari mu majyepfo ya Uvira, yaba ari mu majyaruguru, yaba ari hagati muri Uvira, kuri ibi bice cyane cyane bigiye bifite imyihariko nko mu bice cyane cyane bisohoka neza igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyane cyane ku nkengero nyine z'umujyi wa Uvira, ubwo ni mu bice bya Kavimvira ndetse n'ibindi bice bitandukanye byinjira mu ntara neza ya Cibitoke. Haragenda hakomeza kugenda hagaragara urujya n'uruza rw'abaturage cyane bagaragaza neza yuko bafite icyo nakwita nk'inyota yo guhunga bitewe n'akavuyo gakomeye cyane karimo karabera mu mujyi rwagati. Yego. Ubwo kuva ku munsi w'ejo kugeza na magingo aya ngaya ahitwa Runyuki bakomeje kugenda mu by'ukuri rwose bahunga, bahavuye kubera yuko kuva ku munsi kugeza na magingo haracyavugira ikintu cyitwa amasasu menshi. Amasasu kandi mu by'ukuri navuga ko buri ruhande ruri kuyavuza, yaba uruhande rwa leta ya Kongo ni FARDC, yaba uruhande rw'abazalendo, rwose bose barimo baravuza amasasu kandi barayasana nta kintu bitayeho. Ubwo birumvikana neza yuko n'abaturage bari kugira gute, bari kugenda babigenderamo. Ubu rero bigaragaza yuko nyuma y'uko ibirindiro by'abarwanyi b'itsinda rya Wazalendo Runyuki hano byari biri muri Uvira kuva byatwikwa, byabaye n'imbarutso cyangwa se icyo nakwita nka trigger yo gukomeza guteza akaduruvayo gakomeye cyane k'abazalendo. Bameze nabi cyane kandi ngira ngo twari twanabwira abantu ko atari inkambi y'abazalendo gusa yatwitswe, ahubwo hari n'iy'abaturage diregite nayo yahahiriye. Rero byabaye akavuyo rwagati muri Uvira. Ubu tuvugana amakuru maze kwakira ni uko abantu bagera kuri 15 barangije kuva mu mubiri. Urumva rero ibibazo bikomeye cyane. Mutama, kuva mu mubiri ni byagenze gute mu makuru mufite nyine uburyo byatangiye nuko birangiye? Nukuvuga ngo byose biri guterwa n'irasana hagati ya Wazalendo ndetse na FARDC. Mu bice cyane bya Runyuki n'ibintu byatangiriye kuva ku munsi w'ejo bigaragara neza yuko mu by'ukuri hari akavuyo. Yego. Ndetse bikavugwa yuko ngo birimo biraterwa nuko ngo izo nkambi zatwitswe ariko harimo ibintu byatangiye. Kuko ngubwo usibye aho ngaho kuri Runyuki no ku gace kegereye neza muri za Karundu hano rwose kuri Kopeke naho hari havugiye n'ubundi amasasu bari baharwaniye, n'ubundi ari gusubiranamo kwa Wazalendo na FARDC. Bigaragara ko ari ibintu bamaranye nk'igihe cy'icyumweru. Utanagiye kure no kuwa gatanu kuri Complexe School Victory Complexe School naho nuko hafi aho ngaho rwose abazalendo baraharwaniye ku buryo mu masaha y'umugoroba n'abanyeshuri bigeze biga. Ahangaha hari na cortege yasigaye kuri station Sifa ndetse na station Obine Edo Salu
naho hasigaye abasirikare ba FARDC ariko byavugwaga ko izo situation zagambaniwe ngo zishobora kuza kugira guturitswa. Urumva rero hafi y'umuhanda wose route nationale nimero 5 n'amavene agiye atandukanye biragaragara neza yuko harimo ibibazo bikomeye cyane, kuko nk'ubwo ahitwa za Bienveni kuri Bienveni neza haruguru ya Chiburika Smith ni moteri ntabwo umuntu yavuga ko ari hoteli ukurikije nuko ingana, naho n'ubundi hari akavuyo gakomeye ndetse na mukanya gashize rwose numvishije hongeye kuvugira amasasu nkurikije umwe mu bari bahari ibyambwiye numvise kandi atari ibintu byoroshye. Urumva rero ni ugusubiranamo mu buryo bugaragara abazarindo na FARDC, ariko utamenya aho by'ukuri ngimbaritso ni iyihe, kuko izitangwa cyangwa se zigaragara ntabwo wabona yuko zakabaye ari impamvu. Byashobora ko hari izindi mpamvu zigisha inyuma, cyane cyane nk'igikekwa ni atake karabutaka iri gukekwa ngo y'umutwe wa 23 bavuga bati byashoboka neza yuko abateje umwijyane mu buryo batazi. Nibyo Mutamba, mbere yo kuza kutujyana mu Minembwe naho bitoroshye, ndagira ngo tunyarukire i Goma gato turebe formation politique iri gukorwa na AFC, turebe uko bihagaze, ubwo turagaruka tujyana mu Minembwe naho tubwira mu mikenke na Rugezi hose uko vyifashe. Ni Goma kuwa gatandatu tw'igenekerezo rya 27 ukwezi kw'icyenda 2025 mu muhango ukomeye wabereye mu gisagara cya Goma mu ntara Kivu y'Amajyaruguru, habaye isozwa ry'amahugurwa ya kabiri yateguwe n'ihuriro rya politike n'igisirikare Alliance Fleuve Congo M23. Ya mahugurwa yarahuriwemo n'abagera kuri 200 baturutse mu nzego zitandukanye za politike z'uyu muryango, akaba rero yaragenewe kubijyanye no kwigisha ibijyanye n'ubuyobozi leadership, imiyoborere myiza, bonne governance, ndetse n'imiyoborere y'inzego z'ibanze administration locale, nkuko bigaragara mu ijambo rye risoza ya mahugurwa. Kone Inango, umuyobozi wa politike cyangwa se umuhuzabikorwa Alliance Fleuve Congo, coordinateur politique, yagize ati mufite ubu ibikoresho byose by'ingenzi bikenewe kugira ngo mushobore gusoza inshingano zanyu nk'abayobozi. Nimugende mukorere abaturage, mushyire imbere inyungu zabo muyobora. Iri jambo rikaba ryarakiranywe nk'impinduka ndetse no kuba arigiye guhindura byinshi. Benshi rero mu bo bari ahangaha bagaragaje ko biteguye kuba bakomeza urugendo rukomeye rwo kuyobora neza abanyekongo babarizwa mu bice bagenzura. Amakuru arakomeza avuga ko abasasanguzi bavuga ko aya mahugurwa ari igikorwa cy'ingenzi mu kongera imbaraga mu bikorwa bya AFC muri politike no mu bijyanye n'ubuyobozi bw'abantu mu hantu hafashwe structure politico militaire, nk'uko rero bigaragara. Amakuru arakomeza avuga ko nubwo bizara amahugurwa ya politiki, imvugo zikoreshwa mu gisirikare zikomeje kugenda zigaragaza ko urugamba rwo ruri kwitegurwa ndetse biteguye no kubohora ahandi, bikagaragaza ko biteguye gukomeza kugira ubutaka bunini bagenzura. Mutama rero ngayo nguko ni ibyabereye i Goma, ndagira ngo ukomeze nawe utubwira n'ibindi. Nukuvuga ngo ibindi muvuga n'ubundi ngira ngo najya cyane ya Kivu y'Amajyepfo, kuko niho wakomeje kugenda naho n'ubundi hagaragara ikibazo gikomeye cyane nko mu bice bya Minembwe, Mikenke ndetse n'ibindi bice bitandukanye mu by'ukuri by'Kivu y'Amajyepfo. Yego, mu by'ukuri ni ibice umuntu yavuga ko wenda ibyinshi igikomeze kugenda kigaragara gituma haba ikintu cyitwa ibyago bikomeye cyane ku baturage. Ahantu ntabwo umuntu yavuga yuko ibice binini ari biba bituwe. Ibice binini ni biba ari iby'amashyamba ndetse n'imisozi itabasha guturwamo n'abantu. Abantu babanze babyumve neza. yego, Rero uduce tumwe tugiye turimo abaturage birimo biragenda bigaragara neza yuko twasatiriwe cyane n'abarwanyi. Abarwanyi barimo bariganzamo n'ubundi abazalendo ndetse n'abarundi, ariko tutibagiwe no ku rundi ruhande aho abarwanyi ba 23 ndetse n'abarwanyi ba MRDP twirwaneho nabo baragenda bagaragaza n'ubundi yuko bari bukomeze kugenda basatira. Nubwo ngubo neza biragaragara ko hafi
hafi n'ikibuga cy'indege, ni ahateganye n'ikibuga cy'indege, ntabwo umuntu yavuga ko ari hafi cyane, kubera yuko harimo nk'ibirometero nka 6 uteganye neza n'ahantu hitwa kuri ndahumvikana mu by'ukuri mu bihe bitandukanye ataka. Bigaragara ko umutwe wa 23 nawe urimo urasatira bikomeye cyane abo mu gisata cya SDNB ndetse na FARDC. Bikagaragara neza yuko ibi bice bimwe biragenda bitegurirwamo imirwano ikomeye cyane, kuko nk'ubwo hari amakuru dufite abasirikare baturutse mu mashyamba ya Ngomeyano bari baje n'ubundi bivugwa yuko nabo ngo baje muri ibi bice kugira ngo basatire intare za Sarambwe ngo zishakwe ibindi bice. Ngira ngo byumvishije muri Kivu y'Amajyaruguru ibintu bikomeje gukomera cyane, akazi bikomeje kuba ikibazo gikomeye cyane. Iyi mihanda yose umanutse route nationale nimero 2 ukaza ukazenguruka ukinjira neza muri ibi bice bya Minembwe, biragaragara neza yuko mu by'ukuri ari akavuyo gakomeye cyane. Bigaragara kandi ko buri ruhande mu by'ukuri rurimo ruritegura ukwarwo. Ubwo rero urumva abaturage bakomeje kugenda bagaragaza ikintu cyitwa nyine kubangamirwa, bakavuga yuko batewe impungenge n'ibyo barimo barabona, kuko nk'ubwo rwose biragaragara neza yuko kuva hejuru ahitwa za Balimba, ahitwa za Tulunga, hose birimo biragenda bivugwa yuko ari kugenda harundwamo abasirikare, kandi abasirikare b'ibande zombi. Urumva rero abo basirikare bazanwa Mutama ni kuri point d'observation bazanwa ukurikije uko bigaragara cyangwa baje muri operation? Hamwe ni point d'observation aho barimo barahagarara kugira ngo barebe ni iki kigikurikiraho, turataka duhereye hejuru, ndavuga cyane nko ku ngabo z'u Burundi. Yego, ariko kugira na bamwe ubona neza yuko biteguye neza guhita batangira operation, cyane nk'abazarendo ubona bafite ikintu cyitwa akavuyo ko ku rwego rwo hejuru, bashaka nyine kwataka buri gihe bashaka kwataka. Biragaragara neza yuko byanga bikunda bo isaha ajya kumva bananatake rwose. Bo biragaragara neza yuko bashaka gutangira ama operation nubwo bwose batanagize gute, navuga ko wenda batanabishoboye. Kugenda bumva ku nyeshyamba za M23 abarwanyi biravuga neza yuko bategetse abaturage kuva mu midugudu igera hafi ku 9. Ni ibintu rero mu by'ukuri birimo biragaragaza neza yuko ahantu hashobora kuba hagenda kuba intambara ikomeye koko. Ndimo ndagenda nakira amakuru umunota ku wenda, ariko wenda reka ayo maze kwakiranya wakire yuko wenda hatari yakuza cyangwa se ayashimangira neza burundu, kuko ibi bintu byo birakomeye cyane. Nakomeje kubiceceka, ariko reka bivuge ndabona bikomeje gufata intera. Yego, ni ukuvuga ngo amakuru ndimo ndakesha n'abaturage baturuka muri ibi bice baravuga ko mu midugudu yitwa Muki, ayitwa muri Birondo, ayitwa Kamuri, ndetse ni muri groupement ya Ikoro, ndetse n'ayitwa Akalinga, ayitwa Buhimba, ayitwa Ngambi, ndetse n'agace kitwa Kurututubagire n'agace kitwa Mukonga, aho ni muri groupement ya Kisimba, muri teritwari ya Warikare muri Kivu y'Amajyaruguru. Yego, ubwo iyi midugudu yose kuva ku munsi w'ejo ku itariki ya 23/25 kugeza kuri 24, abaturage bo muri ibi bice batangiye guta imidugudu yabo ngo ku itegeko rya Alliance Fleuve Congo M23. yego, ni ukuvuga ngo amakuru aturuka yewe no mu buyobozi bwa sosiyete sivile muri ibi bice, muri aya groupement yombi, ni ukuvuga ngo ni groupement ya Kisimba ndetse na groupement ya Ikomo. yego, aremeza neza yuko inyeshyamba za 23 zingiye muri ibi bice zikagenda zibwira abaturage yuko bagomba kuva muri ibi bice. Gusa bikaba bitekwa yuko ngo barimo barababwira kuva ahangaha cya leta Congo FARDC kiri kuhategura ibitero karabutaka, ibitero simusiga,
ndetse ni amakuru mbona yanatangiye no kujya mu bitangazamakuru bitandukanye, kuko yewe nk'ubu ngubu ikinyamakuru cyandika mu rurimi rw'igifaransa cyitwa Actualité PSD nabo batangiye kubyandika, bo bavuze yuko izi nyeshyamba ngo zatambutse, nuko ngo zitangira kubwira abatuye muri iyi midugudu y'ahitwa Rusamambo ndetse n'ahitwa Kateku, ubwo ni iyindi midugudu mu by'ukuri yo muri guverinoma ya Igogo ndetse n'ahitwa Pleusa, ngo uko bagomba byanga bikunda bakava bagahunga, kuko ngo byanga bikunda hano hantu hagiye gukorerwa ibikorwa bidasanzwe. Muri abaturage bo muri iyi midugudu tumenye kugenda ku buryo kugeza cyo kuri wa gatatu n'ubundi ngo benshi baracyava muri ibi bice. Ubwo rero unavuga yuko ari ibintu mu by'ukuri biteye ubwoba, nimba muri Walikale hagiye kuba imirwano karabutaka imeze gutya, ni ibintu bishobora kuba bigiye gufata intera. M23 ngo ishingira ko ibi bice ngo bigiye kuzamo abawazalendo ngo benshi, ndetse ngo bitwaje intwaro za gakondo, ibintu bishobora kuza guteza ibibazo bikomeye cyane ndetse n'intambara ikomeye cyane. Ubwo turakomeza kugenda tubakurikiranira amakuru yo muri utu duce two Mutama. Rero ni mugihe n'ubundi no muri Rubero bigaragaza ko ibintu bishobora kuba bigiye kuba bibi cyane, aho bivuga ko mu majyepfo y'intara ya Rubero mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ibintu bimeze nabi cyane ku bijyanye n'umutekano w'igisoda n'imitwe ya politiki izwi nka AFC M23 yongeye kugaragara mu bikorwa bikomeye byo kongera ingufu zawo, cyane cyane mu bice biri hagati hitwa Kirumba, hitwa Katondi, ahazwi nk'umurongo uri strategique wifashishwa mu guza igisagara cya Rubero n'igisagara cya Butembo. Abaturage n'abayobozi b'inzego z'ibanze batangiye kugaragaza impungenge zikomeye nyuma y'uko habonetse amakuru y'uko imodoka nyinshi zitwaye abasirikare n'ibikoresho bya gisirikare zimaze ibyumweru bibiri zikora ingendo zisubirayo zinyura muri ibyo bice. Amakuru atugeraho ari guturuka yitwa Kirumba yemeza ko imyiteguro yihutishwa cyane nyuma y'umuganda wa politiki cyase meeting erutse kuhaba, aho abayobozi ba AFC batangaje ku mugaragaro ko bafite intego yo gufata igisagara cya Butembo n'ayitwa Beni. Imijyi yombi kabifatwa nk'amasoko akomeye ya politike, ubukungu ndetse n'itumanaho mu majyaruguru y'intara Kivu y'Amajyaruguru, ku uyu mutwe uvuga ko ushaka kuyigarurira kandi byateje ubwoba bukomeye ku baturage basanzwe batuye ndetse no kubasubiye mu ngo zabo nyuma y'igihe kirekire barabaye impunzi mu makamba atandukanye hirya no hino muri ibi bice. Umwe mu baturage batuye mu gace kitwa Kirumba waganiriye n'itangazamakuru akanga ko amazina yatangazwa ku mpamvu z'umutekano we, yagize ati hari abantu benshi basubiye mu ngo zabo nyuma y'amezi y'amahoro make, ariko ubu utwumva ibintu bishobora guhinduka vuba cyane. Imodoka zitwara intwaro ziragenda umunsi ku wundi, kandi bikavugwa ko bari gutegura kurasa ku ngabo za leta FARDC n'imitwe y'abamayimayi mu gace kitwa Kanyabayonga. Ibi byemezwa kandi n'inzego z'umutekano mu gace ka Rubero, zivuga ko iyi myiteguro igamije gutangiza ibitero binini bigamije kwigarura igisagara kinini ndetse no kongera ububasha bw'umutwe ku bice byo mu majyaruguru ya Kivu. Amakuru akomeza agaragaza ko AFC ishobora kandi gutangira ibitero bigana mu turere twitwa Musenene, ahitwa Rubero Centre, bifatwa nk'uduce dufite akamaro gakomeye mu bijyanye no kugenzura ibikorwa bya rubanda no gucunga imihanda y'ingenzi. Aba barwanyi bavuga ko baturuka mu gace kitwa Buswaga mu majyaruguru, bityo bikaba bishobora cyane cyane ko bashaka gukoresha umurongo nk'intangarugero y'ikirongozi cy'igisirikare nk'uko bigenda vyibonekeza. Ntibirekera muri Rubero gusa, ahubwo no mu gace kitwa Walikale hahari imbibi na Rubero hakomeje kugaragara ibikorwa byo kongera imbaraga z'umutwe wa AFC. Ku igenekerezo rya 22 ukwezi kw'icyenda 2025, amakuru yizewe yemejwe ko abandi barwanyi bashya hamwe n'ibikoresho kabarore by'igisirikare byageze mu gice cya Rusamambo n'ahitwa Bukumbirwa, byose biherereye muri grupoma Ikobo. Aba barwanyi ngo bakomoka ahitwa Berusa, ari naho rero hakomeje gufatwa nk'ikicaro gikomeye cy'imyiteguro y'uyu mutwe. Umuyobozi umwe w'inzego z'ibanze muri aka gace yagize ati
iyo urebye ukuntu ibintu bigenda birasa naho AFC igiye gufata icyerekezo gishya cy'intambara mu majyaruguru yose. Biragaragaza ko intambara izongera kwaduka kandi ku rwego rukomeye. Abaturage bo mu duce twa Rubero na Warikare barasaba leta ya Kongo gufata ingamba zihutirwa kugira ngo irinde ubuzima bwabo n'umutekano wabo. Abayobozi b'inzego zibanze ndetse n'abaturage baragaragaza ko guhangarara kw'ingabo za leta cyangwa kutagira ibikorwa bigaragara byo kubuza AFC M23 kwigarura utundi duce bishobora guteza isenyuka ry'ubuzima bw'abaturage n'inyongera y'impunzi. Nk'uko rero bigaragara, umunyamakuru umwe wo muri aka gace yagize ati abaturage bamaze igihe mu bwigunge, bamwe barataye imirima yabo, abandi babuze uko bo bakomeza ibikorwa by'ubucuruzi. Kuri bo ikintu cy'ingenzi nuko AFC yongera ubushobozi bwayo vuba na bwangu kugira ngo ibuze AFC gukomeza gusatira iki gisagara. Ubu buryo AFC iri gukoresha bwo kwiyongera no kongera ingufu mu bice bitandukanye bya Nord Kivu birerekana ishusho y'uko umutekano mu burasirazuba bwa Kongo ugiye kongera kuba ikibazo gikomeye ku rwego rw'igihugu. Icyabasasanguzi bemeza nuko kudafatwa kw'ingamba zihuse na leta ya Kongo bishobora gutuma uyu mutwe wigarura uduce twinshi cyane cyane mu majyaruguru y'intara Kivu y'amajyaruguru, bityo bigatuma umujyi munini witwa Butembo na Beni bishyirwa mu kaga gakomeye. Kugeza ubu bitangazwa ko hamaze gutegurwa force zigomba kuza gutanga umusada bitewe n'amakuru akomeye Demiape yamaze gukusanya. Mutama rero nuko mwabira bice bihagaze, ngira ngo urumva ko ibintu bizabaye ibindi ntabwo byoroshye. Ahandi ho byifashe gute? Umuntu yavuga nko muri teritwari ya Masisi yakomeje kugenda n'ubundi hagakorwa neza kuko cyane mu 23 irimo iragenda ikora impinduka mu buryo bugaragara mu buyobozi bwa gisirikare ndetse n'ubwa gisivile, kuko nk'ubu amakuru mfite nuko Bahati Musanga Erasto ni guverineri w'intara Kivu y'amajyaruguru, ngo arimo aratangaza yuko rwose hagomba gukomeza kugenda hashyirwaho ubuyobozi bukuru bwa gakondo nk'aha muri Bashari. Ngira ngo kandi Bashari wayizi ko mu minsi ishize n'ubundi yakomeje kugenda yumvikanamo ikintu cyitwa imirwano. Barangiye rwose gushyiraho umuyobozi ni guverineri Bahati Musanga Erasto wo muri Alliance Fleuve Congo 23 yo mu ntara y'Amajyaruguru. Yavuze ati ndakomeza kugenda nke abandi bayobozi. Ubwo yashyizeho uwitwa niba abayobozi gakondo witwa Mwami Bashari, umwami wa Bashari yitwa Jacques Bashari. Yego, ni umuyobozi mu by'ubuhanga ngo ndetse no guharanira amahoro, niwe warangije gushyiraho, ariko ngo hagomba gushyirwaho n'abandi bayobozi batandukanye kuko nk'ubwo ngubwo yavuga ati iyo dufite abayobozi za Kicanga imijyi itandukanye cyangwa se mu dukaritsiye dutandukanye, ngo nabo abari ingoma biraborohera. Urumva ni bwa buryo barimo barakora kuvugurura ibijyanye n'imiyoborere. Urumva rero mu by'ukuri intambara iri gutegura mu buryo bumwe cyangwa ubundi ndetse mu bice bindi bigiye bitandukanye. Biragaragara neza yuko ibya gisirikare byo byafashe intera ku rwego rwo hejuru. No gutakaza inzibira kwa FARDC binyuze kuri 23 nanone bishobora kugera za Kisangani, ndetse ariko by'umwihariko kutubwira ibijyanye n'uruzinduko rwa Bernard Byamungu. Ese bimeze gute? Noneho nze mbabwira ibyo muri Uvira, mbese banza dutangirire utujyane muri Warungu kugira ngo tubone uko twinjira mu mujyi wa Uvira rwagati. Nibyo ni ibijyanye n'ibikorwa bya gisirikare bikomeye kandi bikomeje mu ntara Kivu y'Amajyepfo, aho ku munsi wa gatanu w'ejo ku igenekerezo rya 26 ukwezi kw'Icyenda 2025 uyu umugaba wungirije w'ingabo za M23 General Byamungu Bernard uzwi nka Tiger 1 cyangwa se Tigre 1 yakoresheje inama mu gace k'ingenzi mu rugamba Point Strategique, agace kazwi ku izina rya Nzibira. Ashimangira ko bumvishe amarira y'abaturage ba Warungu, Mwenga, Shabunda na Uvira. Ibi kandi bikaba bigaragaza ko kujya mu cyerekezo cya Nzibira ari ugutakaza gukomeye
kwagize ingaruka zikomeye kuri coalition ye FARDC ndetse bikongera kugaragaza ko ibindi bice bifitwe na leta bizisanga mu boko y'amba 23 isaha iyo ariyo yose. General Byamungu wanaganiriye n'abaturage banzibira yabanje kugaragaza ko adashishikajwe n'intambara kuko ariyo mpamvu bagiye Doha, ariko yababwiye ko ibitero by'ihuriro by'ingabo za leta ya Kongo n'ibisasu biremereye byakomeje kuva muri Nzibira bijya mu bindi bice aribyo byatumye biyemeza ko kubohora aka gace kugira ngo abaturage bandi babashe kuryama basinzire. Yagize ati twe ntidukunda intambara irangira aruko abantu baganiriye, ariko leta ya Kinshasa ikunda intambara. Yagiye abaturage ko icyo biyemeje ari ukugarura ubuyobozi bwiza n'umutekano, ababwira ko bakora ibikorwa byabo nk'ibisanzwe birimo ubucuruzi, abana bagasubira mu mashuri, abahinga bagahinga, n'abandi bakora ibikorwa by'iterambere bakabikomeza, kuko icyo bashyize imbere nk'ayo mu 23 ari ukubashakira umutekano mu buryo bwiza kandi butanze amahoro. Mu ntangiriro z'indwi iheze nibwo abarwanyi ba M23 bashimangiye ko bafashe Nzibira yose nk'igice cy'ingenzi cy'urugamba. Nzibira ni ihuriro rya teritwari nyinshi muri Kivu y'Amajyepfo, uva Nzibira ujya muri Warungu, bikaba bikomeza kugenda bigaragara ko ari no muhanda werekeje Sabunda n'ahitwa Mwenga, kandi ukaba ushobora no kujya mu ntara Maniemba mu buryo bworoshye ugakomeza Kremi mu ntara ya Tanganyika ndetse na Kisangani cyangwa se ahandi mu gice cy'uburengerazuba bwa leta n'intwaro rusange ya Kongo. Gufata Nzibira kwa 23 bivuze ikintu kinini kukuba ushobora kugera mu bice byinshi bigize intara ya Kivu y'Amajyepfo ndetse no kugera mu ntara zindi bishobora kuyorohera no kubasha kurinda ibice imaze gufata, ari nabwo zoroha kujya cyangwa se kugira uburyo bwo kwerekeza mu bindi bice. Aha kandi bivuze ko ari igihombo gikomeye ku ihuriro ry'ingabo za leta ya Kinshasa zirimo FARDC, Wazalendo, FDLR, abacancuro n'indi mitwe ko bishobora kutaborohera kugaruka mu duce bambuwe mu gihe bakomeje kwamburwa ibice by'ingenzi buwe strategique. Nkuko ro biri kugenda bigaragara, ibi bikaba byahise bihindura insura kuri uyu wa gatandatu ku igenekerezo rya 27 ukwezi kw'icyenda 2025 ahagaragaye indege zikomezaga by'igitero bigateza ikibazo gikomeye. Amakuru yadushyikiriye yagaragazaga ko ibintu bitari byoroshye, aho drone z'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zo mu bwoko bwa CH4 zagurukiye Bujumbura mu Burundi zifite ibisasu biremereye, zitera ibisasu ahitwa Nzibira muri teritwari ya Warungu hagenzurwa n'ihuriro Alliance Fleuve Congo M23 MRDP twirwaneho. Kuri uyu wa gatandatu ahagana ku isi ya saa 9 z'igitondo n'iminota 10 nibwo izi drone zarashe Nzibira ziturutse Bujumbura mu gihugu cy'u Burundi. Amakuru agaragaza ko ikibuga cy'indege cya Bujumbura kimaze igihe cyarahindutse ibirindiro bya FARDC bifashisha bagaba ibitero muri ibi bice bigenzurwa na M23, kuko no mu minsi mike ishize ikibuga cy'indege cyifashishijwe mu guhagurukirizaho indege za drone zitagira abapilote zarashe ibisasu mu basivili mu misozi miremire y'Iminembwe, Mukenke ndetse na Rugezi. Kugeza ubu ntiharamenyekana niba izi drone zishobora kuba ziri bwongere kugaruka muri iki kirere, ariko abakurikirana amakuru baravuga ko urugamba rukomeye kandi ruri kwitegurwa mu buryo budasanzwe. Mutama rero wakomeza n'andi makuru. ngira ngo abantu barabyumva neza yuko Kivu y'Amajyepfo ibintu bimeze nabi cyane, ariko aka gace kanzibira ko kakaba kanateye umujinya igisirikare cya leta Kongo FARDC ndetse n'abagifasha, ubwo ndavuga abarundi. Urabona n'indege niho ziri guturuka nyuma y'uko M23 umuyobozi wayo wungirije Jenerali Makenga havuye. Ubwo rero ntabwo ariho honyine, byo nibyo twagira ngo tubwire abantu. Yego, ubwo twagira ngo twinjire muri Sud Kivu, ahitwa muri Uvira naho birakomeye cyane mu bitandukanye. Imbere wenda kugira ngo njye mu duce dutandukanye kuva mu majyepfo kuzamuka kugera mu bice byo ku mupaka wa Kavimvira, ari naho winjiza abantu mu bice bya Gatumba ndetse mu gihugu cy'u Burundi. Reka mbwira abantu yuko icyitwa gusubiranamo tumaze iminsi tubabwira cyabaye, noneho kikaba cyanatumye noneho abantu
basiga ubuzima. Amakuru mfite narangije kwakira ndetse na bamwe mu baturage bari muri ibi bice barangije kutubwira ni uko ari isuranamo rikomeye cyane ririmo riraba hagati y'abasirikare ba FARDC ndetse n'abo mu mutwe wa Wazalendo, ariko ngo bikagaragara neza yuko aka kavuyo Wazalendo barimo barakiramo cyangwa se barimo baragaragaza ngo atari bo bonyine bakitera, ahubwo ngo bishoboka ko neza ngo yaba ari amayeri karabutaka y'umutwe wa M23 ndetse na MRDP twirwanaho bari gukoresha, ariko nanone wareba ukabona harimo na kandi kuko aba ari abasivili baba bafite intwaro babo bagera mu mujyi aho bayoboye bagatangira ibyo gusahura n'ibiki byose, ibintu bikazamba bikaba bibi cyane. Bibaye bibi cyane rero noneho byagenze gute? Yego, ni ukuvuga ngo amakuru abaturage ubwabo baravuga bati icyateye iyi mirwano ntabwo turakimenya. Ati icyakora ariko inkambi y'itsinda rya Wazalendo ahitwa Runyuki yatwitswe, kandi muri Uvira harimo haravugwa ati ibindi birimo biragenda byangizwa n'iyi Wazalendo bitewe ngo n'uburakari. Yego, ni ukuvuga ngo amakuru aragaragaza neza yuko iyi Runyuki ibice nyine Wazalendo yabagamo ngo bagiraga gutya bakaza gusahura mu bice abaturage barimo bakaza kubirundamo hano, ndetse kandi ngo bakanashaka no kujya kwandiresa umutwe wa M23 ndetse ubwo ni ukwiyenza cyangwa se kujya gushaka uburyo batera bagaba ibitero ku mutwe wa M23 ndetse na MRDP twirwaneho na oda na nkeya mfite y'igisirikare cya leta ya Congo FARDC cyangwa se abandi bayoboye urugamba hano baturuka i Burundi. Yego, agira ati imirwano yabaye rwose hagati y'itsinda rya Wazalendo ndetse na FARDC. Arongera ubundi muturage wo muri aka gace aravuga ati nibyo inkambi ya Runyuki yaratwitswe ndetse kandi abasivile babiri barishwe bitewe nyine nyuma yo kurasana kwabo bakimara kubatwikira inkambi. Ubwo inkambi ariko batwitse hakaba harimo igice kimwe Wazalendo babagamo, hakaba n'ikindi gice ngo cyari kirimo abaturage. Ngira ngo urumva ko bari baranatangiye kwinjira mu nkambi z'abaturage Wazalendo nyine. Yego, Barongera aravuga hari uwitwa Andrea Byaduniya, uyu nguyu we baranamuzi cyane n'uhagarariye inyungu za sosiyete sivile mu karere muri teritwari ya Uvira, yavuze yuko ngo umusirikare nawe ubwo niwe uzi iby'abasirikare ko aba babiri ba mbere bari batubwiwe n'abaturage babiri, ngo uwa gatatu rero ni umusirikare. yego, yego yishwe ndetse na bagenzi be bagera kuri babiri barakomereka. Urumva ubwo rero igikomeje kugenda kigaragara n'ubundi Wazalendo na FARDC baracyakomeje gusubiranamo ku rwego rwo hejuru, ndetse bikaba bigaragara neza ko biri bukwire hafi umujyi wose, kuko ngubwo saha gusa n'ibice bya Uvira yo hagati ndetse n'ibice by'amajyepfo ashyira uburengerazuba, ubwo ni ibi bice nyine byegereye neza ikibuga cya Tanganyika. Biragaragara neza yuko hakomeje kugenda humvikana ikintu cyitwa akavuyo gakomeye cyane, ku buryo nk'ubu ngubu rwose hafi kuri uyu muhanda route nationale nimero 5 hafi y'ahantu hitwa kwa Masijida Toka havugiye amasasu ku rwego rwo hejuru. Imbere yaho naho kuri Tekino Exclusive ya Uvira ni inzu n'ubundi ikoreramo Tekino, ndetse ariko hanacururizwa n'ibindi bintu bijyanye na electronique, naho havugiye amasasu. Urumva? Yego, mu muhanda wa avenue izwi ku izina rya P cyangwa se avenue yo yitwa Bascongo, naho havugiye amasasu. Byumvikana ko n'ubundi bameranye nabi cyane muri ibyo bice, kandi n'ubundi biracyagaragara neza yuko ari gusubiranamo kwa FARDC ndetse na Wazalendo. Mu bice by'ahitwa kuri expertise naho nuko aveni
yitwa Shabunda, neza neza n'ubundi naho umanuka kuri Pentagone. Ni hoteli nayita hoteli kuko wenda kuba nka hoteli, ariko ubundi mu by'ukuri umuntu yavuga ko ari nk'akamoteri kuko ntabwo ari nini cyane, ariko n'ubundi ubwo umanuka werekera kuri Stella naho havugiye amabombe, kandi bombe nazo byavugwaga neza neza yuko ari iz'abasirikare ba FARDC ndetse n'abazalendo barimo baragira gute, barimo barashwana. haba wenda Mutama hari urwego rwaje guhosha ayo makimbirane? Ishwi narwo, kubera yuko ni ibintu birimo biraba n'ubundi bose birata ubuyobozi bavuga bati nitwe tuyoboye aha gutya na gutya, nyine ukabona ko ibintu bimeze nabi cyane. Igiteye impungenge rero ni uko mu bice bikekwa ko nanone bishobora kuba byaturukamo umutwe wa M23, ubwo ni kuri uyu muhanda uva Kamanyora gukomeza kuza kwinjira muri Uvira, naho haracyakomeje kugenda humvikana akavuyo gakomeye cyane, kuko abazalendo ngo barimo baratega abantu baturuka muri iyo mihanda nyine bavuye mu byaro guhaha bakaza mu mujyi, naho hakomeje kugenda hagaragara ikintu cyitwa isubiranamo ryo ku rwego rwo hejuru, cyane cyane nyuma yo gusahura, kuko n'ubwo ngubwo hafi neza neza ya Medical Centre Source Village, imbere neza neza cyangwa se amfase ya biro y'igrupo ya naho humvikanye amasasu kuri meze nabi cyane muri ibi bice bya Uvira, tutibagiwe n'ibice bya Kavimvira neza neza hano kuri parikingi yitwa Kinyange. Ni hoteli na bare byegeranye neza neza, naho n'ubundi humvikanye nanone ikintu cyitwa amasasu akomeye cyane. Wumva Uvira hafi ya yose gakomeye cyane ku bwumvikane bukeya. Igiteye impungenge rero ni uko abatari kumvikana ari abakabaye bumvikana, niyo mpamvu bavuga ngo byashoboka ko ari umutwe wa M23 wabazanye mu kintu cyitwa umwiryane, kuko niyo strategy bajya bayikoresha cyane no kuva na kera bagishaka gufata umujyi wa Bukavu. Mutama, mu makuru mwumva ko izasarambiza ibikora mu buhe buryo? Birumvikana bo baravuga yuko bashobora kuba bafata bamwe muri aba bazalendo bakabinjizamo nyine abandi basivile ngo bakabaha amafaranga. Yego. Noneho rero ngo batangira guteza akavuyo nyine. Yego. Noneho rero birumvikana nimba umuzalendo afite amafaranga n'ibyo baba bashaka, ntibabura icyo birenzaho ku gisirikare cya leta, dore ko baba bapfa byinshi n'amafaranga aba yaroherejwe wazalendo bayabone mu bihe bitandukanye. Nibyo biri kuvugwa mu mujyi, ariko mu by'ukuri ntabwo wavuga ngo bifitiwe fagite ku buryo umuntu yabishinga hagati ngo avuge ngo koko n'umwiryane uri guturuka kuri M23. Mutama, reka tugushimire cyane, dusoreze ngaha. Murakoze cyane bwaramenyesha makuru. Namwe banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri Mbonesha kuri mwe Rudende bakiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano, politiki, ubanye n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Reka tubashimire cyane kuri aho dukurikiye bwa mbere. Hita ushonda sabure ntuzongere gucika ukundi n'amakuru ndetse n'ibiganiro tubashyikiriza ngaha. Hasta la vista.